amigos, siempre arriba. Llaqta masiykuna allillachu waliqllachu kusillachu imaynayan tarikunkichis. Qankunapa huk hatunkaray marq'arikuy napaykuyta aparichimukichis kay munakuq Diosninchispaq sutinpi. Hinallataq kay predicación dominicana en los Andes nisqa uhunmanta pacha. Nuqa wayqikichis, nuqa turakichis Fray Manuel Quispe. Unaymanta nuqapas kutiramusyani. Ichaqa ñataqa yachaqichisena kay febrero killapas ratun avanzayrushan. Paqarin punchaymi raymi chasunchis kay Día del Amor hinallataq kay Día de la Amistad nisqata. Nuqanchispaq iñiq runakunapaqa ashwanpas ancha munakuyqa hamun Diosninchismantaya. Chaya kunan punchay qhawarisunchis imanispa hayk'anispan rimapayashawanchis kay Santa qillqanpi chaykunata. Kunan punchaymi mas t'arisunchis kay Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 20 al 26 chaymanta. Imanispan nishawanchis chaypi Diosninchis taytanchis aqnata rimapayashawanchis. Kusisamiyuqmi kankichis waqchakuna. Kusisamiyuqmi kankichis kunan kaypi yarqasqakuna. Kusisamiyuqmi kankichis kaypi waqaqkuna. Kusisamiyuqmi kankichis Diospa kachamusqan runamanta sayarikuqkuna. Ichaqa imaraqmi kanqaku qhapaq runakuna. Imaraqmi kanqaku kaypi saksasqa runakuna. Imaraqmi kanqaku kaypi así. Imatataq wayqipanaykuna kawsaynispaqri yachachishawanchis kay Santa qillqari nispachata puykunchisman. Ashwanpas rimapayashawanchis ancha kusisamiyuq kaymanta, tukuy kusikuy tarimanta. Nishawanchisya ashwanpas tukuy kusikuyqa manan kashan quripiraqchu qullqipiraqchu, ashwanpas kashan Diosninchispin nispa. Chaymi nishan kay runakunata, waqchakunata, waqaqkunata, kaypi yarqasqa runakunata qankunan kankichis kusisamiyuq nispa. Imanaqtin nispachata puykunchisman, ashwanpas yachqakichipsina wayqipanaykuna, nuqapas waqcha runamantan hamuni chayqa, ashwanpas llakikuymariki, manama kusikuychu, mañaypiqa mana mijunata imata arispapas, waqaspa imama purinchis waqcha runakunaqa riki. Iminataq kunan kusisamiyuq kankichis nisparinchawanchis Diosninchisri, nispachaninchishman. Ashwanpas waqcha runakunaqa wayqipanaykuna manaya qurinchisman nitaq qulqanchisman hapipakuspachu purinchis, ashwanpas Diosninchispi inispa puririnchis. Chaymi kanchis kusisamiyuq. Waqcha kayqa wayqipanaykuna ashwanpas Diosninchisman anchata ininanchispaqmi, paywan kushka puririnanchispaqmi. Imanaqtintaq ashwanpas mana kusisamiyuqchu kanku qhapaq runakuna? Imanaqtinchus paykunaqa ashwan paykunaman ashnaspa purinku. Qullqiyuqman tukuruspa runakunata sarunchanku. Millayta runakunata k'umunkachichingu. Mana allintachu qhawarinku. Ashwanpas paykunapaqqa qurinku qullqinku tukuy imimana kaqninku Diospis kaman hinaraq kanku. Chaymi paykunaqa ashwanpas mana ancha kusisamiyuqchu kanqaku k'uchukay pachapi nispa nishawanchis Diosninchis taytanchis. Chaykunataya ama wayqipanaykuna haykaqtas qunqasunchu, yuyarisunchis, manan kusisamiyuq tari ashwan quripiraqchu qullqipiraqchu, ashwanpas kashan ancha munakuypi, Diosninchispin kashan kusisamiyuq kayqa wayqipanaykuna. Munakuq Diosninchis kunan p'unchay llapa llakichisman huk hatunkaray kusisamiyuq kayta qusunkichis wayqipanaykuna. Nuqawanqa huk kutin kamaña, tinkunanchis kamaña.